Akarintere cia kathima nturene akithetwe Gembe South bagotithana barabara iri gwatithanagia Gembe South na Central bakiuga kinya nyuma ya mbeta gwikirwa budgetine na mukandarathi gukinya njirene u aitire ngugi mbe buru na achitira karibaba baruga njire u yete kinyamara kiribo bakienda itegerwe mpwe hora kumbikika bari akaribanture akathima kithetu Gembe South na muthuro jumunene baithagathagite na isembe isiko na sururu kwithondekera barabara bari bongwa barabara ya kugwatina giciko kiki kia Gembe South na gia Central gukurukira kwa mugo mushine maua na kumira njoune barabara bakwathira yathurirwe mamilioni ja mbesa kumikira rami indi iratejanerwa untu bakorota mubunge wa John Paul Murigi kubekira mawira na ija urongo jeye kumithithia barabara ya aero mbesa kuma 2017 yanangirwa location ne labwithirwa gazette notice bia ikuma contractor ya arekera barabara maram arenja barabara akura ndro sianto barabara iratonga tongo kindogo alafu bamitira nusu nondo biasha barabara ishare sieguma torore moshimo John Paul na biasha barabara sietre keza norere barabara utwere keza noendire barabara konge yo twere nondo nti bagure ndro sio nyunda yo na nyumba sio irakurwa tayantu baranjiri gwiria barabara ne renge nonti banjiro sogia myankala ya renge wewe ira wala me barabara tutira barabara ne atuwekera arito batewe ta skuru tunataka urudisha barabara yetu ukuje tutengenezee barabara utuambie kama ni contractor alikula pesa ama ni wewe ulikula pesa kwa na isururu kama tete na isiko na kila kitu atuwete kuibetheri barabara yetu kani atona na atogelogera atwariere monga tabota tona twengwe nyato tule twitethie no tote muntu tushugulikira twena MP twena MCA lakini twekara yaka batu atheanerwe John Paul twakurirwa twerwa ni kabwithwa twekurwe kabwithu ne ire erwa twatia twakuthurwa marinya yao kuona kuri igitambura igutenia na inene irigiritwe bariwa batikumyura bakagenderaga barabara neji untu bakura mubunge John Paul Murigi kinya ya ongero ina bathondekere njira iji na gugatwika tio ibakwejana mukana jo kuthithia nyina wa maandamano ni untu bwayo twogirire 2017 turomba kuwa batu katuthure MP onthuketu turwa atuthure kayana kanthuketu aromba kuyagirete kebulana turwa batu thake nthuketu katumirite kebulana twamurite kebulana aromba kwithirana sathi kwatuika atumbo tuthukira ringi irete atumite tukilenkaga na tukiwa atuweru kiao eni akietu tuwitikana tiaki ni aibo sana kiona mama betu bakimba kwithira baita bete takuragana kona mama kamatini antu akauragana njirene ni aibo enene ni aibo kati aibo enene sana kwa tuka muntu ombi ngare tomba kuya dispensary ambulance tombo kinya turombo kamata muntu na njaira twasukumana akaringithumita romba kuona muntu akinyana atekwira Dennis Mugendi Weru TV barabara ene ya kwa mugo kathima kithetu wandini ya maua Gembe South County ya Meru.